meze neza. Nitwa Ineza Mugisha Steven. Abantu musanzwe mumfollowinga kuri televiziyo yanjye Isezerano TV. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Rero aka kanya nje kuganira namwe ku bintu bitatu kandi by'ingenzi. Ikintu cya mbere, tugiye kwinjira mu mwaka mushya wa 2025. Ese ingamba ugiye kwinjirana muri uwo mwaka, ingamba wafashe ugiye kwinjiranamo, urumva ari ingamba ki? Waba ugiye kwinjirana mu mwaka wa 2025. Ese umwaka wa 2025 witeguye gute? Ese umwaka wa 2024 ugusigiye iki? Ese umwaka wa 2023 wagusigiye iki? Umwaka wa 2025 ugusigiye iki? Turimo turinjira mu kwezi kwa 12, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwe munkurikira umunota ku wundi, umunsi ku wundi. Ndashimira mwe mwese mumpa like, mumpa comment. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Ndasuhuza abankurikira muri Canada, abankurikira muri ku mugabane w'Iburayi, n'abankurikira muri Uganda, muri Tanzania. Mwese ndabashohoje. Mumeze neza. Rero uyu munsi ni umunsi tugiye kuganira ku mwaka tugiye kwinjiramo wa 2025. Wowe witeguye uti? Uyu mwaka tugiye kwinjiramo witeguye gute? Ese ni ikihe kintu uri kuwuteganyamo uyu mwaka tugiye kwinjiramo? Ntuze kugenda utavuze. Gusa reka nizere kuko uyu mwaka uwinjiranye mu ibyishimo n'umunezero. Ariko ndagira ngo ugiye kuwinjiramo usezere ibidafite umumaro, bisigare mu mwaka wa 2023 na kane. Ibyakubuza kuronka umugisha wawe mu mwaka wa 2024 na gatanu ubisige mu mwaka wa 2024. Bigendana n'uko kwezi kwa 12 winjire mu kwezi kwa mbere uri mushya, uri cyane mu gishya. Hari ukundi kuntu umeze, hari ukundi kuntu wuzuye, hari ukundi kuntu hari uriwe. Rero abantu benshi turabizi, tugiye kwitegura iminsi mikuru, tugiye kwitegura umwaka mushya, tugiye kwitegura Noheli. Abantu tubatwara sevinze amafaranga yo kujya ku munsi mukuru, ayo kugura inyama, ayo kunywa agacupa, yo gukora iminsi mikuru. Ariko twe kwibagirwa ko n'umwaka wa 2025 dufite ibyo tugomba gukoramo, ahubwo ni nkaho twakazigamiye cyane kugira ngo tuzawinjiremo neza. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Ndagira rero ngo tuganire kuri iki kintu. Umwaka wa 2023 hari abantu babereye umwaka mubi. Umwaka wa 2024 hari abantu babereye umwaka mubi. Reka umwaka wa 2025 twinjiranemo ibyiringiro by'uko tuzabona nk'umugisha, kubera kuko umwaka wa 2024 ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'ibyishimo, ni umwaka w'amahoro, ni umwaka wo gutsinda ibyari byarakurushije imbaraga, ibyakushikamiye 2023, 2024, 2025. Ni umwaka w'ubutsinzi ugomba gutsinda, ariko ugatsinda ubigizemo iki uruhare. Icya mbere, kuba wumva kuko wakora cyane kugira ngo witeze imbere. Kwegera Imana, ukabana n'Imana cyane.
bizatuma umwaka 2025 uba umwaka w'umugisha ku buzima bwawe, uba umwaka w'ubutsinzi ku buzima bwawe. Umwaka 2025 ni umwaka wo kugendererwamo n'Imana ku bantu bizera Imana. Ndagira ngo mbabwire rero uko biri kose, reka tugire ibyo tureka, tugire ibyo twinjiramo. Nimureke tugire Yesu wa mbere. Nitumara kugira Yesu wa mbere, nitumara kumugira number 1, ibindi byose bizaza bigize gute? Bizaza byiyongera kuri iki? Kuko Yesu twamugize wa mbere. Yesu aratubwira ngo nidutera intambwe imwe wazatera 99 atwegera. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uko biri kose nkeneye kugira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru uyu mwaka uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka w'amahirwe, uzakubera umwaka w'umunezero, uzakubera umwaka w'ibyishimo, uzakubera umwaka wo kugendererwamo n'Imana. Ikindi, uyu mwaka uzagusige hari uko uguhinduye. Nimba hari aho watandukanye n'Imana cyane, nimba hari ahantu wikunze ukarenza, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka ugerageze wongere ugirana ubusabane n'Imana. Numara kugirana ubusabane n'Imana, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izakugirira neza, uzabona kugira neza kw'Imana, uzabona gutabarwa kw'Imana, kubera kuko ibintu byose biva mu biganza by'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye, ni iby'Uwiteka. Niko Uwiteka Imana yacu ivuga. Ifeza n'izahabu ni iby'Uwiteka. Rero uyu mwaka 2025 nimureke twakira ifeza, nimureke twakira izahabu ziturutse ku Uwiteka. Nimureke tugendererwe n'Uwiteka Imana yacu mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo mbabwira rero, uyu mwaka reka uba umwaka wo kugendererwamo n'Imana, reka umwaka wo gusiga ibibi inyuma, twinjire mu mwaka 2025 twinjirana ibishyashya, twiyambura ubushwambagara bwa ibiremo, ubushwambagara ibyari bituruhije, ibyari bitubujije amahoro, amagufa yari yumye muri uyu mwaka 2024. Reka umwaka 2025 usige ayo magufa amaze kujyaho iki? Amaze kujyaho inyuma. Rero Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Mugisha Ineza Steven.